ngasi wamukitenesa namukitenesa msimu ambevo ni wosu kumatatia nacho mwana ikithelu teso komanda na indi yombe boya masako ni kathi ite round yo na andu mesopie na tuyambia ukuni kila kimathanguni ithangu ya The Standard page yambe babe na ndeto ya Kilatini kitwa ba habeas corpus woni mwamulo wa koti bala koti umasia mwamulo wa ethane mundu mukwate alekwe na ethande obala we volisima momande na indi kikonanitie na Aumeli Maxwell Kiarie na Abdaziz Molu waeskania kwa sitwa ingita sizu alama iye na metwe kana maneki wembeni mithanaki wathukanio kuya mathare na kwiwa kwambililia ene ndini mana twaise maandamano mayenda ndwasu maumilo wala mai na kwa bahati nthuku mundu mola unai mutandithia sokoni wa kiamaiko abikiana kwathwa na indi yuko tindumisio mwamulo azuma umilo wala mai na indi mundu ucio atiwe ni thayo kumbe nyano wayo ya kabindani kama maandamano asu na indi pe umwe kati wa alama nai tekuma chumani kithelu lichuma ulomini gukwatikana na akwatikanie in a very funny state wetondao mathala mega kubinake na ndeo nena ili mamina kumwika ila assessment matakitali methi mamuthamake mo intact ona kutwika na akwatikanie tata na ngwa imwe Aini muthenya wayo atongo ima ngaliko ya ulei tongo wewe Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Justin Muturi mayendi kumwona na kiokoni James Orengo governor wa Siaya nuna endete umwona na indi onde manene yakiu na masya kana ni maende na kwasonya kosio deila enende methi tomaina mawe ni mawisa ma polisi ni kuitha chambe abduction kutekwa nyala ki katika nikilani tunacho dini wa mwigano uloso bite court wa ICC atongo yasi maise nimeosa matambia la mailete na ge mwandiki mubani wose sei wandini Raymond Omolo ono ulianile maovo asu aseka ba ina abductions bai amemoto kanyala Kenya na rono president William Ruto awetie ungua serikali yake si kwa isu ikaendea ikulu nene kiokone cha omonde na nuola no prize siko hiyo nundwe andwala mateketo nyara mebo nima kwandikithia ono iwe robabe ando kwisobike omonthi kuma maandamano ma mwaka wa 2024 na maye ino asiye mama ya say at least tumane nuhapie tone bala mwe wake we kana tukwate report but now tuyaona mwe wake ni tuthiukite mochari sio nthila si lobi tuyaeso kwata mwe na tuyumuona how do we have the closure yu alange meki rombene ebinda yu lichuma weki wembene ebola mutumio byanene na president wambe wa Kenya mroti ya Jomo Kenyatta ni manaile isie kana meki to lolini ya polisi na maimati wanze yani katikati na nono ndo muma wana ende yimu imanda na yote batu ethiata Land Cruiser sio ni ilangale muthemba wa Subaru sio twika yetha ina number plate sio ka meki wangale ni su na iwe matwa iwe matwa abandu mabinge wako bo wako na mauga Raymond Omolo muthenya ni weyo ayase kana baisi ko sia muthemba so mo ana o me twaisa siko yi ana kana ngale tena number plate now na indesu ni ekulie nene hila yutwende kukulanya na mono atongo ingalikone ya ule alama tongo ni Samweta president lakini ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mauvo mamthembo so tauni mama nenge to ito thangoni ya The Daily Nation na yu musili umwe kotini wa makwani alama tonga wiko Court of Appeal wete kana andwala mekwatikana metwa isie siko sia kuumesia mwene nthe kumonya masi akana ona mo kupikia kotiwa ni mathayu mo ni mama ili te kuika compensation ti serikali kutumia mbesa sia mwene nthe kana koti ula umwe mwene nthe kuiba landu maili te kuibo kana la mekwenda compensation na kitumi nikiwa kana it is the public officers who must personally settle compensation awarded to aggrieved persons
Awards mauvasu methanguni ya kana na ya katano nthini wa the Daily Nation na indi bona mauvangi ala manenganitwe kana manengetwo wito chambe ni asi ala meoleana na kuongelo kwa ndivisi ya maskulu na ila siendekeretwe ngili 43,000 na wataube na mauvangi makonete kupingwa kwa kisese kimwe imwe ya mauvo kuyende mutoi ya Uganda na wataube na mauvangi ala mumitwe ni nzama ya kutetea kisia mwene nthi ile kwenda ando ala mabikiite na kwa mabiki na kumilu kula mai ino dhango ya kele ni mavoma kuendesia Kenya yini maende na kutata kila mundu enda ulika Guinness World Records na indi babe mwalimu na some thisi hesabu masaa 45 wow hesabu zisometwe na someta siao Robert lili kana double lesson yes already ni thina kana ama ni mama neka kota ni yundo beka wana kwana na mawala nyola manenganitwe ni Guinness World Records ni pilot either aisomethia masaana mfululizo na ithiomwa na yundo banekiwe yu nuna sometha cia masasu na akathiomwa na indi kila kingi kinenganitwe ni kana kila class chailite either na maneua mainiba 10 po yu kila kinekitwe yu amaneua manaeta we 10 makekala nake masaana asuma kauma pako kangi 10 makekala masaana asuma kauma ambite wakatano saa ile cia kioko na esa kumina ini masama mana adeleile ba kila kisioni kana tiwo wambe kuilicha kana kulikanthini wa Guinness World Record bena ndwangi bena kala kele tukonga mieka kwati muti for 72 hours na bona mundu ngiona keno ni yumilie wako uwa na maundu ma muthembo. So I think we are doing something good. Ambi wakatano saa ile cia kioko nami na wachumwa saa 11 na 31 wa kioko na indi no sio yukeli tukau pe simono be kampuni wazimu ono ni okosete advertise kwa mu Kenya sisi ondo wa unique ona kuwiki ewona womela lakini kiche sababu chama saa 45 hapo kidogo na kwa kidogo aya tusonge na mbele ngoni ya kele the Daily Nation tuikomana na amwe katwa mavola manenge tuitwe thangoni no na bala kwa hiyo mundu mubiki na kutiwa ni thayo kabindani ka maandamano ala metwa iwe kuya Mathare na kia Michael maileana kana mayenda ando ala manabikie kwa ando atatu mumilwe na kilingisi ni kiu mundu mwe ulokwetwa kwithiana thukuma buchari athona kisasi na atiwa na thayo ni thayo wake na ando angi atatu otauni mabikie na kukwata maomisi mai na utondura kula nyani kana wo ando ala maite makesa kumilwe ndi wima woko kawili ata itina wali chuma kwithia anaumilite ithangu ni akaratu ya The Standard mavala manenge tu itwetha withana mubango au i Masaimara kuona World Beasts kikamba sita wa nombo ithama ni ciambie kuthama cielekele ndi mutu ya Tanzania kwa wibinda niyo yeyu alamendo yu ciona na indi thino la wibo betwika bebinda atwika be hotel wenda kwa wau na noto no cie na moisu bala ciesela yone kitwenda ubindwa kilanga yu watu nengie na ilita Kenya twithana moyo nacho niki tutaka o mahoteli kondo kongi tika kenzi yani la islana moino ndo nisi ukakuoneka nando na maitia mbesa mbingi muno ba Kenya indi ndimini thangoni ya kele ya The Daily Nation ala maovo makonetie andiki mama ovo kana kubingwa kwa ise seitatu kuende ya Uganda NTV ya Uganda Monitor Newspaper na venengi kuitwa Spotlight na balayu makundi meki bathukanyo ibo ya andiki mama ovo ndio nde ye yumani banene kubingwa kwa isesesu na ya kulia Museveni abikiye na kwati ya meya welene nganitwe kana uthasi ola wibo wa andiki mama obo na kabindani okau mabikiya kumania banene ndeto ile sithi twinye ichwe mitandao ni mwana wa president wa Nthesu General Muhoozi na ule withitwa yumie ndeto sina kibuthia itona kuthothea anything na twikulia ati Uganda kabikia bayise kwithia ni ayungamia nundu yukwethukisia mwana Museveni inena anena ndito tumitu lakini anena ena confidence ya kana ni wewe ukoselelo tongoi kuma balabeite na kitu kingine kiuno withitwa na i control no lia na kwa ibinde mwa isi ati you'll cap ayezi mchukua muda mwingi sana to come and capture iyo thitwa inena maundu amu matona
kutuma onana wanthi withote musio wanthi kiwathukanio lakini kule ya kwa itha bana la watu mwandia isaigwa ithe haimukania niwe si yandu me center withi atumitwe mtoto wa nyoka ni nyoka na ti makundi maandiki mama memo kama lama vikiye na kumya maoneni pena senator mo kwende ya Amerika ulo vikiye na kwasekana kubingwa kwa isese kusia maobo kundi sia Uganda ni kulikilela muno maondo ange ona alama connectie international relations na ino ni ende Amerika ya sani tono kunikilona na wayo na Uganda mawa simendi ni wa page ya katano lakini muthenyani wa hiyo makoneti ya Rigathi Gachagua no nene ya muno Kenya, Uganda na Tanzania ya sekana ma president la twina monde ni wandisu itatu cia East Africa menda kubine ya numba cia wandiki wa mauvo ni kana withe ene nthi mayuma na kila kiende ya sena muno ilambine ona ba Kenya ni la ciolunga president ile ciolunga serikali na sekana kiuki ya ilete na andiki mama mauvona izese cia unyaicho wa mauvo inengo ciola windini wa katiba ithokome tusongera mbetha nguni akana inenganite mawala maningi tuitwa ithanguni ya The Daily Nation na indi ni kana there are public officers makakwatikana na mabitio ala mekwenda kuibwa kana ndibi kuibwa kwa andu ala makunikite nthini wa maundu mekivathukanyitha mundu akase thayo ungi akanyamau kana kwa alame okwatekana na mavitio makotwa isisi ko isu mendekethetwe maviki na kwethe momekwiva ndibisu tikoti ula umawe ni mwene nthe kwisila kwi serikali na indi mawasu manomiswe ni mundu kwetwa Justice Professor Joel Ngugi na ula oyuni musili munene kotini wa makwani ala matunga wiko na abiki yako kwa tombau ni amwe kati wa asili angi mama kwani Evo Mohamed Warsame, John Mativo, Justice Mwaniki Gashoka na alama kwa sekana it is only rightful nikana kulunga mituo ya amwe kati wa thukumi ma serikali makaililwa muiyosu wa kuiva ndivi kana compensation nikana siolekange na ukawithie thani officer wa polisi ni wati ya mia undo bailete withie tio officer wa polisi kutumia ebuti the law nengetwe na niwe nukwitha ese kana the one yatumika kwanza ile tailite ni nyangweba ni kana ethie atona kuisi wika sense tule be kimia bebala officer wa polisi wetekeletwe kwatha lakini we ukokethia si kombingi si utwaigwa kwao yutela twende ni wa maandamano tuitumia muno emergency mwakani wa 2024 sana hizo cia kwete osoba wake guo na simo na pengine kibendela cha nthi ya Kenya yoba ubaina moisio wali totuma officer wa polisi atumia evuti kwa mundu exactly and dimenia makasi ya kana police officers and those responsible must be held accountable azuna amwe katwa tongo yengi ndi nwanza ya kutetea haki ya mwene ndivante ya Kenya thini wa page ya thanthatũ ya The Standard mavala manengetwe uito ni mavo measekana yube na myalika thini wa ngwatani wa Linda Mwananchi twelekele usakwani wa mwaka wa 2017 na vaikulwa kana ni kuisa kuongamana ulumu ni kuisa ulikana na tongo elange mangaleka ule ina ni betwe kana kwa nondo yu Linda Mwananchi yende ni batu waneka baketha bena maofisa NIS National Intelligence Service malikite buna metha maima nakela Linda Mwananchi twa yesi kana be andwangi atati ma serikali lakini metungite meo kwa Linda Mwananchi lakini kielelo cho kenene niko kita ubalania na wetwe kana ni batone kai ketha necho wa na yuja ambete obinja ya Linda Mwananchi ndipo aende twisonga na mbetha ngoni ya thanthatũ ya The Daily Nation twikomana na mauvo makoneti kisomo na vala asi maende na kuleana na mvango la wevo wa kuongela ndivisi ya maskulu meenda serikali ibiki na kuvatha ilobe ambeane sia kukwata mbau kana kululumilia misingi miseo ya kisomo na amwe momene na meweta kana the government is funding education. However, if it is unable to fully finance education, parents should not be made to bear the burden of fees increment na indewendekethiola wevo wa itie kana kila mumanyigwa paia aileta kuongela slingi ngili miongo na itatu niwe si kulo yithayo ibinda ya president Murotia Mwai Kibaki twaina kisomo kitaina ndibi na ethan musino aiba kindu kiteke nene
na undu nawetie binda jingi twina inando bingi muno cia kisomo nikicio itatuongianiwa ukethia ni ciamba kuolanga muiyosu kana ukethia mucie isa kuongela okindu kinini nundu yo fees yosu ni mwingi na ni batoneka tunaona 100% transition ila ciana cieka mutiani wa kuma primary school secondary na kuma secondary colleges kana university ini batoneka gukona yuke uchambia kuemela the fees we yolo na otienda kuokilia misila mibini withie ciana no cia soma no ngini kuokilwa lakini yu mubango la wiboneta wa kwenda withie yu kwenda muikindu kisomo najo kiivo Dini wa page ya Mwanza ni mauvoma konetio kisomo lakini bani yulu wa KCSE na yu ethewa nukwenda ikamutiani wa KCSE yu mwana ni mubingwe nundu mwaka ni tuene twangilini mangolina Mwanza niwo twitha teka mutiani wa muthia wa KCSE yutulikengewa ya CBE na hindi ethewa ni wetha wekie mutiani wa KCSE na wa kwata grade ila wendana no kwenda yuko mutiani we proof mwana osu webo enda awandikithia mutiani weekend kana wone yuo wa muthia kana no tono kwiwi atei ukakwata grade ikabanga mwana imo bingwe na mutiani wa KCSE wambia mwaka ni wangilio mwe maana kenda miongo nyanya na 5 1985 na mbiki yayu andu ala mekite mutiani osu ni milioni 14 nono inya Mwanza nyene ndene na likana kana yumakani yumaka wangilile miongo 23 ni wotalo munene wandu ala mayandikithiti kwika mutiani osu wa KCSE ona kose 4 kumela yuambie kwikwa na ni kwati yukichukanite na kwithia ibatelio yuti o mwaka ono osungi andu mabiki na kumina before to transition fully now to the CBE na andu manewa mayumilie na niwe maana kama na yumilie thano kwenda kusiokea wisiokea then wekie mutiani usu na wewe andu na kwata max ala wenda no nengeto mwana usu ya kusiokea wayanye yu kubingwa na ndi nonie nek ni kienesa kwao yuni nonie wena mwana wa etha certificate cia kunisia ye KCPE KCSE you know uzo cia kwesela mutandao wo na uikwata certificate ingi ende twisonga nambe twikomana na mauvuma konetie nzamele ungamiosa kwa na mebaka ya IBC na balame kwa sekana methe wa meyumbanite kukitana na mbolili kabindane kausa kwa ni munene wa mwaka twendete wangilile miongoli na Mwanza na mami na kwa sekana ndini wa isesi ya kutalila ikura nundu ndiko ithoko sio kai komela kwesela ndo amwe kana ateti amu kwethia my fund kana maiba mbolili su kuka kobalanya na kilengezi kukura ibiki ya kongewa ando alama kethe ametikilithi twe kulika isese ni susia kutalila kura no agent ala mandikithitwe na maka approviwa nenza mesu ya IEBC ethia we wenda kungamata MP wa Masako kwa ngelekanyo agent makumuma kethia another person na supporters yalangi na ndo alangi bakwenda okunikila meweto mahalita kwithia me 400 meters away from the kisese kindu measekana amwe ma ateti no meme kwiva guns suke kwa nanga maondo na sia mina kwa nanga maina kuteta kwa ati kulifanywa na kukafanywa na kukafanywa kitumini kiume yasekana makeke hivi kana ba imundu apart from the agent ukalikanthini wa kisese cha utalila kura na oyo balame wete ya kiucha guns ne kwitha of some nene mungami wa IBC sunkuli ni weimbe wanzama ya mbunge ni bone ni yekiu na kila kingi wetie ni kana budget la manengetwe besa yianite mana kuletie billion miongo Mwanza na inya na manenda mainengwe miongo 5 na inya thini wa financial year yeyu ya 2026-2027 lambi yo mundi yasema nengetwe billion miongo 4 na inya kwa uno meusyoka ingi mesi miongo 3 na maizika nani yokwatekana nisia kwiyumba nisia osakuwani na indi nayo thini wa financial year ya 2027-2028 bala yuteketha ni boti okunila kura mayenda ingi manengwe billion miongo 2 kana sia ne miongo Mwanza na ina nikana matwaisi onyiva ni kwanzi la ilite na hapa kudua makulio maingi akudua kana mbesa isu kwa uoki mwishiwa nisi kuendeka kana tienda kuambia kuona ye kwa sindu imwe itailite lakini nyendo na kwasia wazisia onyiva ni wa ingilile miongo 2 na ile na yetu ika mass voter registration wina saida naila civic education ya uhundi sia mwenendi pata wake nduki na tayito elekelo nyivani nitwaili itakuwa na yukiekwa
na IBC tena mbeza sianete kiundika na okethia twabike binda ya usakwani ene ndiamu matesi ni chao maileta ida mayeka masa maitwe madhala ndini wa page ya nana no kulilikana kana yu Finance Act ya mwaka wa 2023 yambi othukoma kuma omundi nutonaona koti utanawona nutonaona sindu imwe yambara thoa kwa tuyombanie tena mbomi na robani kana bena islingi ngilita tu ila inaendekethetwe nthini wa finance bill ya kutethesia meta watu village elders ala metumia mandwa atumia mandwa kongo iwe ya maitwa asili mandwa asili amewera kwithia methi tumaithu kuma wa museo wa kululumelia moyo okusila makwani na kitumini kiu serikali ikama ibaslingi ngilita tu unane kwambia muthenyani wa omunthi mawasu manenga tu ni minister ni mwandiki munene mubeani wa maundu mosesei wa nthini Dr. Raymond Omolo na intinda namba kumina ni kana Kenya ala mekwendea South Africa na ila ithi twaise maandamano ma kulunja kana kufukuza wale watu ambao si wa huko Kenya miongo ile na thantatu ni mamini na kuika banthi ya Kenya kwe muthenyani wa iyo na bala angi ya na imwe meukweta kwithia mebithite nthini wa maofisi ma High Commission ku ya nthi ya South Africa musini wa Pretoria na ke mwandiki munene mubeani wa maundu ma nthi cianza eta wa Roslyn Jogu weta kana nimekwithia meikwatiania kana meilayas na ala meku kana kwikithia kana Kenya ala meku nthi ya South African masio kithia nthi ya Kenya nthi ya South Africa ithitwe itwaise maandamano ma kuleana na migrants kana ala maumite nthi cianza lakini they lazy maenda kunua yu mundu ayoka ku akikwata mwana yambia kwetu maybe ngone ni kabiashara kake na mama yako ndo thukuma na yuma akwata mbeza maza kana these people are coming to take our money and send them home kana mwoka methukuma na mbezi lame kwata si yutu mikavanthi itu lakini yuma yulwa inyeta mu Kenya thani na thikuna inabingwa ninabingwa biashara ndio kwa Kenya niti namo withia siandikite chao wando maku South Africa yue ila mwabikana mwasya yune mu Kenya nisioke kwitwe nina bingola company tiasi wakatwa creating unemployment and wange ingi na mama yuko ndo thukuma mateira nini uyani ni kwacha the one yo silikali yo ni kwenda reason na mo ni alite ukaikaisi wandu ame utweka mebetange pengine meka hata ni mabuya masilikali matono replace wanao ethani mundu ni biashara obingwete pengine itono take over hata atono kombeze iti wata ni iteki over pengine ni silikali kana mu South Africa ni kana okethia mundu ndana Asia na tineki akimana nundu na mwa South Africa mayoko mayo ndinge ndio wapeje 10 andu yanemo na miongo na nana ni mama minita kuwa kuma ila maandamano asuka na maviziki ya mambie kutoiwa mwaka ni wa ngilile na miongo ile na ile na ende lile kana you the whole of Africa has been ganging up against the South Africa dini wa page ya 10 petweka kana ndeni wa mbuya ila yoka mwa iwe 10 no mwana wa 10 na ile ito no kosi ya El Nino na ito na ukaziana ila ya iko mwakani wangili umana kenda miongo kenda na mwanza na miongo kenda na nyanya 1997 na 98 kwa Kenya tutweka tuyombanye nondo nito na koka kokito nondo kiwo caution Indian Ocean nisiende na ovyoba nitona kwete mbuyesu lakini thino la twithana woba kwito Kenya mbuye yoke yuwa mbinge na kiwe jikichonde kiso kaingi kithi ukangane take harvest kwa uzilikale sito si account yuma yebange tibi kama iwe 10 tethe na silanga cia nondo mona ila indikete muthanga ibu kuwene kana withie itwaketha kiu gitono tutethia then wa page 11 president yewa abunzie cabinet yake na ya point andum whether ina at least 1/3 ya agenda etwa kana aka masiwa ana maibikite 1/3 ni 28% nondo katika nini yake ya andu 25 akano mwonza au meme 18 wewe tweka balance pay at least a third ni aka 92 mini bau sawa mwake gono tiligini katika miongo 3 na 3 tenda kutwa ingi nthini wa kilungu kingi cha muka kalikono ingi ya radio kilunguni cha Salocha uko manena mondui Festus Kaleli na DJ Mudhonswe na Jeremiah Kizito nyeni twasali shabeti wambua tinda mesa na kwa nita wa Robert mutuko twithiane saa ile tukwatiane na muimi wa mana kana be tukitoe mawa tuki atukatethia muimi
muthenya wa muthi cho twitha twinane ni cia saa ili ngina saa itatu twithiane